mi povedz, kto tam bol na Borovom. Na Borovom chodili lietadla. A kto tam bol? Bola tam babka. No, a sme pustili aj lampion. Aký to bol lampion? No to bol Smolkovi. A on letel? Nie. Neletel. Čo robil ten lampion? No on takto holil, takto holil a potom ešte aj to išlo hore a to plasklo hore. To plasklo hore. Aha, a Vidíš? Lampion plaskol a šlo hore. Tam na oblakov. Vieš? Potom takto to buchalo, takto. Bum! Takto to buchalo. A potom sme takto. A ja som sa potom bála. Keď bolo potom tma taká veľká tma a potom my sme išli spať a potom už nebolo tma. Vieš? A potom ešte sme papali, mali sme tam kečup, no? A rybku sme tam mali. Všetko to bolo rada. A potom babka varila niečo a babka robila hlúposti. Ale tá seláka babka robila hlúposti, nepožičala ani metru, sme išli do letadla s metrou a babka nechcela ani požičať. No a potom keď zase bolo tma, tak zase sme púšťali lampion, zase. A potom išiel takto hore a zrazu buchol do vody. Aj takto do oblakov buchol, bum! A spadol na zem. A na cestu spadol. No na cestu. A potom lampion to horil takto. A tak buchal, bu. A ten lampion aj takto sielil. Takto sielil a buchal takto, bum. Potom zase lampion spadol na cestu a ho spil sa a potom sme ho zobrali a potom spadol na cestu a potom sme ho museli zobrať a Šaška ho musela zobrať a ona nechcela ho zobrať. Tak potom sme ho zobrali a bolo už pekne.